ke la botsa ba khalaka ke la botsa ka album ya Makhadzi ape e tetse na ba khalaka worldwide para Makhadzi Queen of Africa a ona mo asa kwaleng usebenzile usebenzile mokhalaka usebenzile ya what's your mana Makhadzi o tšwa gola ka motho monyi bana to ngono lape be a performa di trateng leadership a performa di mmolong a rekisa di CD a girile awa ka stulo ka mo mavende ba rile awa ka stulo ka mo mavende heban awa pi a tsere CD mon bona njolo kae manje unemali patience pays ke tapele patience pays manje uphetha bo cup za small ka kwa album le bo mo child ka moka lo wephondo lo bathi ubani onuwe Casper Nyovest oba tshwere ka moka oba phetha bonke a uyasebenza strong yalo ba khalaka be ke nana hore ka weekend man re tšwa man ka di 24 ka heritage ke heritage ka 24 ngolohlala be ke nana hore ke ntšhe di out re epole ke shimane ba mmi ba re ke kaena ba mmi maemo ba lonche re maemo ba lonche ma khwitsi awa tabe di boya ke re ka mo o di wanga na mo ba re tabe ba nna ba Crazy Entertainment ba tile ke party ya Pastor A o Pastor A lo Pastor A ka moka o tswa Crazy Entertainment taba o stile ka mo aba senzeni a re motho mo nyiro e turn upside down le bompepe bomdiri ka ofela bonke awa siame a re tsamaye motho mo nyiro ro iketa man ro iketa kwa wa bitsa motho monyi fela nallo tsa bo se di tshwane le rena o ka switch motho monyi fela na le nna re aya kukwe a kra sona o stang apa sona o stang o le nna ke aya o ba tsa ntate motho monyi re ka tsama re thu o competition o ta shala la shadisha ma wena o ta shala wena no ngota ka shala ntate motho monyi ile nna ke phethe ngondo na ngota ka shala ile nna ke phethe ngondo madoda asambeni sonke man asikipeni imali lapho sikande sonke ona twa usikaba le motho o shala kwele ke bona shitshenya go ntshedisha mo khala sonke man sitwa ka muka man ai asikambe asikambe wa re tatsa ka moka ba khalane lo le re ke go ka yana kuwe amakhwitsi maemo ba lonche re ta bona re ntšhebuang ra kgona o nyaka transport wa re la sa ne motho mongwe skipa bo ma 300 a ke re lona re taya ka gore ke gupi re ta checka gore ke gupi then ra checka le leeto lo re ga tlhoka ke o tseba mo ga ipele ka nena le transport nka yo organize langwa nka organize dilo ka moka nna transport wo ba khalane wena ngiyakuyazi solo ama connection zonke izinto hayi ibereke nro iketa kwa ibile tšetša gore toto re bitša transport a bo dore costa ape yo re nyaka bo ma 900 kua bo 2.5 yolo nna nka dialolonyana tša ka pele ba re Makhi ao ba rona le 3 days a tsamaile manje yolo re ka palela ko tšea tres ya ra jika kwa raboya a Solomon dikoloi tša batho ke re kgone o starta ke yena etre a bo ke tseba re go starta kuang a ke tseba re starta kuang nna mara Solomon indoda lezokwata ma aizokwata too much o le ka kwata ona ntwa ta idi ya ntate mthimoni ape re ya kwa re ya boya se taba re tšela ke ruri tshesa pa ishi petrol mara itswenye mo sisi ya Friday se ya buya Friday mo re ya kwa re ya sizoibusa a o bolela nnete ro patela di 2.5 a wa sila te a sila te mbagala ngile ska dia tšela a sila te Yeah, Chains. I just had to write this one. Ish. Yeah. Appreciation for Mama Zala. One day. Sure. ka moganano ape a le suri la phusha le no bya matso fela re no bya matso le no bya matso ke eng tsana tse le didiana o re go lentse tsamaisa ke ngwa wa pe le ka sere ka moganano la be le tsamaya ka ona go lo ita starter o balla go starta koloi ka phusha wa nkebe ke nyakile basadi kwa ba bararonyana ba tamo ba phusha mo nkebe ba dile bokaone nyana le na le re ba nna mara o no tshwana man
le banna ka baru go fela Solomon usifantsa nabafazi le basadi lena na o nyaka gore ngwana monna monna botse o tra gore a ke bolele Makhaladi. Yeah. Chains. I just had to write this one. Ish.